A na današnji dan 272. godine na teritoriji današnjeg Niša rođen je Konstantin Veliki. Jedan od najmoćnijih imperatora srpske istorije. Život je proveo u današnjem Nišu, a od ove godine je i njegova nekadašnja vila Medijana nakon više od 10 godina otvorena za javnost. Pre tačno 1751. godine rođen je 57. car Rimskog carstva, Flavije Valerije Konstantin, poznatiji kao Konstantin Veliki. Konstantin je sin rimskog oficira visokog ranga Konstancija Hlora i Jelene, žene skromnog porekla. Rođen je u rimskom gradu Naisusu, današnjem Nišu, na čijoj teritoriji je proveo većinu života. Arheološko nalazište Medijana, nekadašnja zadužbina cara Konstantina, ove godine je nakon 10 godina opet otvorena za javnost, iako na tom području tek predstoje radovi u otkrivanju ostataka Konstantinove vile, ona zaslužuje da bude dostupna, viđena i čuvana ne samo kao veliki deo biografije niškog imperatora, već važan segment srpske i evropske kulture i istorije. Jako je važno da predstavimo nasleđe najvećeg rimskog imperatora Konstantina, nešto na što smo mi ovde ponosni, ali je važno i da pokažemo da smo mi spremni da to negujemo i da čuvamo, da na ispravan način čuvamo kulturno i prezentujemo kulturno i arheološko nasleđe. Posetioci će moći videti, znači, ovo vilu, kompletnu, znači, vilu sa peristilom, odnosno taj rezidencijalni deo, otkriveni su mozaici. Takođe će moći da vide i druge objekte koji se nalaze u sklopu prezentnog dela, znači to je neki 4,5 hektara. To su horeomi, ostaci dve crkve, terme i tako dalje. Od 312. godine vladao je zajedno sa carem Istočnog rimskog carstva Valerijem Licinijem, a posle pobede nad njim 324. godine sam celim carstvom do smrti. Poznat je po donošenju Milanskog edikta, a na Prvom vaseljanskom saboru u Nikeji 325. godine pomogao je crkvi da suzbije arijanizam. Osnovao je novi centar rimskog carstva, Konstantinov grad, odnosno Konstantinopolj, današnji Istanbul, koji je ostao prestonica Istočnog rimskog carstva sve do njegovog pada 1453. godine. Grad je ostao sedište Vaseljanske patrijaršije koja predstavlja duhovni centar pravoslavne crkve. Konstantin Veliki, koji je gradio Medijanu, svrstava se među najuticajnijim vladarima ljudske istorije. On je poznat takođe i po tome što je zaustavio progon hrišćana tako što je prešao u njihovu veru i samim tim promenio tok svetske istorije, a živeo je upravo ovde u Nišu.